Yen cang meko kawin cikang wang masang. Kaden Cibungut poncang. Mang meledang cepat dewa mampuran. Sing nyandang ben matur. Mengane rumah semon lah. Aku benih bapo bintang kemit telah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajan, nunas titel lah. Inya titen ya. Ya, punika sami ngawinang mengerti yang mang duni ngawin. Hello, walau deko jas sebagai gen-gen ya deko jas sami-sami. Tapi ngajeng di tiang matur sisip. Ngelungsur pangampura banget duning di tiang prasangga. Nangkil kepuri nenten nunas wekasan riye nenten nyantos kuare nukrahan cukur dewa. Yen menawi cukur dewa salit arsa nitah pengabih dewe ngenikain madam meng dewek di tiang. Menawi padot sapunika pemutus pikayun cukur dewa duning mikayunen di tiang prasangga. Waluya titiang ngelebonin puri duwe Ratu Duagung sekewantan kowe aktian nenten wenten manah titiang purun. Nabi malih dewek titiang rumah selawat titiang ten purun ring cokori dewa sane banget manahin titiang. Duning wenten penyeroane kegantulan titiang ngerayang nangkil ngiring idoyana. Ring cokori dewa titiang nunas menawi sampun pulih nyikiang pikayun rada pemutus kairingan to idoyana. Bajang sapun api pikayun kedawa ring penyeroane pianak inyana. Merasa tes kuping gelap. Mireng ngatur paman. Saking gumanti tetuwian medarsana pesan paman. Saking walau tambengan bepejani. Dengan paman sangat salah tampi. Pamekas gelas ngideh pesan kepelihan kapini paman. Kian kerana kedo. Dong subuh lantas gelah tua tuna dari pejalan ini pejani. Sawire kedadak saur kedadak sari ya bani kuning. Nah selanturnya nih gelah ngidi kang pesan kepelihannya ya jeneng bagus Gusten paman pianak. Sotaning ya anak teruna ya dia sun subuh ada bulangkap nyanyi bidarin keken kaden kedak tuah ngisinin kenakin temen doge liu subuh gelah mapitutur ane patut tadi yang une mendegara krama paman sake wala langah-langah bener-bener nah paman de yen wala ngati buin yen gelah nyeneng ratu dini gumanti patut ane tukin ya dia stun paman mentik lekat di jaba ada yen tambengan upacara pawiwahan ne patut ne sayangan lah kengkel seurah hari pejalan anak nganten anak mawiwaha kita ugi nyelakar laksana yang gelap marap peken anak paman ini Tanjung lah cutat dengan gelap orangnya dicubak yang meletang paman sakaning susrusut tulus tumus kena gelap lakan ngidih di Tanjung Wangon gelah mantu sergap saka widi-widana paman sawira hile-hile nyang kepang pianak yang kan kesahayain ban widi-widana ngawe kasmale pangda sengara gumine paman patut gelah ngamel weten kadi marto sanjiwani lungsur di tiang runtuh wecanan cokuri dewa sakewanten sampun salit arsa rumasa tangkil di tiang waluyen nungu kang ngangso kang ngaturang pianak di tiang mangno cokri dewa arsa lugro nganggenipun mantu mangno becik pemargin kemenusanipun mendewek adi jatmu lugro di tiang kadua wanten ipun jatmo tamat jatmo gunung sapunapi inargama yang titiang kadiwit taru aturang titiang kantun punan kepuri ledang cokuri dewa ngardinin arso pacang mekardi togok mekardi arce ledang cokuri dewa ring wanah kungkuran cokuri dewa ngaulayangipun lungsur titiang banget sampunang bakdo keperantanan anggene meratangan
Bija yang malih ke pondok di tiang saya ke bacang nyayut ke kawan anak di tiang. Yen paman ngane yang sat makhluk kayu. Dumadak aturan paman ini apangnya cara kayu cenana. Ya diastun ya kebesan abetik. Bidui ke berorokan abetik. Sake wala bon nyane miyik. Tadi ngawe rakayu di Dipuri. Setatu dan dibungan kena bukan. Besah Joko Dewo. Jalan jadi saya gang balu. Buku aji lanti jakar. Nah tayang ini tata cara pawiwakan cemenge. Ngajak yang itu. Nah lah malu hitungan ini yang gitu paman jalan malu ke Puri. Pang ada saksi di sekala kan. Subuh kedo pemutus itu Bapo sing bani bang do kebos bapo megan sih nak lu demen bani nyalane nak lu ayu suma nak kalau ada pebesan bapo murdo bapo mati ben bidan bantas delokin baken bapo yen do gitu do pesan yen pepes delokin bapo bang do salah sengu salin arso pedo ido dane mirip bapo kal sadio beno meduwe mantu ido duaku mirip metalang loh nelukin bapo pangdo ada mau sang bapo nyelat ngadep panak ngeduk daging purine bilang loh mulih nelukin bapo ngabe gak-gakan do mumpung loh bani nyalanin berat ingan alo ayu sadio lacur nak merapi mesomah Pragat acepok yen dadi ban bapo mesomah acepok yen sing metinggal atmo uli dewek lo dosan yen biyakan apa ben bani persango ken ligih suk sama tiang ningahang pitutur bapo ne kewala tiang mapengidehan kapening bapo tiang diaston dini yen dipuri tiang aturang ayah tadi rabi kone ada ni tiang mengideh tiang kapening bapo dan yang bapo usap mepianak marak kapening tiang po sing nyadak ingat amin tiang dini po yen mau panak amun apa jelek panak bapo nak bapo melah sing ngidang bapo pekat mepanak yen nak merabi mesomah bisa nakis apihan kalau yen dadi ben bapo sok kayang-kayang ayah kini bapo sing luang asan bekelut ini merawas kengken bisaman dengan lingsir acin gelah mulut tu ne mulut sanang patut lakar kelaksanen nah yang tegarang dipuri malu nongos muiring nak lingsir udah lah udah sebening ngamare kengken bisaman ida nak lingsir ne mula pinaka tedung jagat puri kauripane apang sing kasih nanggah cunta ke pertemuan gelah ngajak aku dan lo pekara pebiak kala pewidi widana ne mula sandang patut lakar kelaksanen ibapo maman tumen dini dipuri sing tawang kekene ngahengohe pang sing congah rumah sebangayane lo nungosin bapo malumu depang gelah jen hadapan perjana pang perjanian ada ngatur ngayah ke puri Ratu Dua Agung Risampone wenten pawacana najen palungo cokori dewa kadisa punika. Wawu dados galang manah titiang. Sia sering palungo cokor dewa suwejo pacang angen titiang rabi. Nalari dayaji. Suwejo kayu nidone pacang pangen titiang mantu mekadi mantu. Banget pinunas titiang. Druenang pisan ini ketamatan titiang. Yang ben matur gitu. Yen sing dadi pungolan ya bapo lakar mawali kepedukan wekasan ada galah. Kalau itu jalan. Cumin nalin bapo lah. Puri malu. Sapunapi di tiang puniki dados basang di tiang senap pisan Gusti Ayu senap aduh Gusti Ayu mual pusing sirah di tiang sakit sirah pusing tujuh keliling sapunapi di tiang puniki idam badane lo ngidam lo di tiang puniki bener apa lo dang lo yang alia yang enak aduh Gusti Ayu apa
Di tiang dotring asam-asam. Sama-sama. Ini. Sampun api ini. Yang mareman, yang mereren di bencingah. Ada dagang rujak. Kalau nak uke yang nar. Puniki sane baktan Gusti Ayu rujak. Rujak po. Gusti Ayu. Hah? Sedang becek ke pisang. Aduh, di tiang muli tuh nih dotring rujak. Man? Nih mangken yenen Gusti Ayu leda. Mang Leica sana basang di tiang. Niki jatuna sakidek nih. Wah, calep nih, Bang. Sing tadi calep-calep awak maru pengantenan. Apa buen sosial ngajak tiang. Bekerja nak ke demen, bekerja nak ke gedak, enak kena yang lengkok ada lesarnya. Nyale kayak gitu. Tan ya ijen Gusti Ayu. Di tiang pacang rumah sering bencingan. Do kamu. Bang yang bener. Dalam yang. Bedek-bedek na pangsing mising na. Di tiang akidek manten. Nah yang kelapa nama abonya. Gusti Ayu. Dong ngiring. Ayo mau kan. Puniki rujak. Rujak. Di jaman. Gusti Ayu saning ijen. Madun. Ayo di je. Puniki. Yuk. Kene, ngudiang di tu. Nas legera tuh. Di tiang mangket boleh doman tuh. Doman apa? Cara nak bodoh. Saja yung mang ya lo rujak. Inge, nak ipun nage bang di tiang. Bona. Pangken nebe. Paras parosar penanya. Saling asa, saling asuh. Anganing kadi sepit deh. Suweje kawine di bagiannya bareng-bareng nyepit be, nyepit ulam, nyenawang, rewo binede mesanding. Suka du kita mulutan si deben masak. Juang dibinyul pas wejan kawin, yen prade nyepit api prade. Endah dipen pang bareng-bareng masingin. Mangken dan sare ledang kayun cokori dewa mau ikan-ikanan ngadoang sepit. Yen ade cokori dewa ngadoang sepit, sepisan margiang cokori dewa. Yen cokori dewa ngalap aneh nyalanang sepit, bisa pun aneh sepit deh. Kadang-kadang cokori dewa bisa ketik dengan banapi. Udah ya misi-misi dua natur ya. Yen ya apa-apa kadung kawang. Namanya malu. Di zaman rujak. Wau dan bencingan. Aku senang rujak. Cara sing nawang duen. Pipidan dugas kelahalit. Amun apa jeliun ungani yunane. Kuala bada rujak. Jag ilang janem kajang to. Ampunan ani karsa dan dados nge. Dijeng aleh. Bang yang sampun Dados. Lebas tiang hari anak rujak. Nge kadang di taman akeh enten poh. Sedang membuah. Ampunan nikot dan dados nge. Sing glamalin. Ngebut nak ngidam dan dados. sampun api. Coko Dewa Arso ring rujak niki. Dewa Ratu boleh. Monggo. Ay ingat ang ulipidan. Dan aling seribun gelang ada yang surat. Sing kain kini rasanya tuh. Monggo. Yenin Coko Dewa Arso. Durusang Coko Dewa ngeyunang dulu. Malipos usurannya je, tinggi. melarapan rujak, ne banget dekin, oh, madune, putra mau tamak mijilan. Monggo. Becik Teman, jalan bareng. Durusang Coko Dewa rainang. Becik Bangkeun. Bang yang Tan perah. Dewa Ratu. becik. Sampunan kelasang nih. Manian dan padi ada tujuan beli rujak ben. Senganan ngurin len-len. Ayo Rena. Ni mangkin di tiang lunas kidek nih. Aduh aku. Sapun api. Sapun api paling Sing lak sing geger. Dadah sendirian. Aduh aku.
ajenge. Nyai dogen ngajak uling tuni. Ratu Dwagong lingse. Yuk titiang saning irengi doyana Ratu Dwagong. Sake wanten sapuniki neke. Mangda Cokor Dewa pawikan. Newawu. Dane Gusti Ayu mapai cerujak reng sikian titiang. Durung poleh lunas titiang. Rare Sida Dwagong putra saning arsaya. Wawu krayo nang rujake punika. Ida Dwagong putra nenten eleng rengang Ratu Dwagong. Nah, yen keto sinah serupan gelap. Mau jaga di Dwagong putra. Titiang mau pamit. Sinah pengekan-ekan yo yakung. Iya namun to sat maka meparo bukti bang kawi bawan, bawang kawi buhan. Kene hang uneng wales. Sat maka wubuh ingon-ingon anekala. Sat maka wubuhin majan. Ya dia sud bek-bek bungut ne. Di kaning kala masa sinah hilakan balik. Yen sing berasa tekan kadang-kadang ne sing legay.